Azui Bible kapa hili rangarum mida clean tum psychorally very we so coming sarana. Azui Bible text na Matthew chapter 22 verses 1 ay nahapoplaka 14 ay nadangda pangrum sa. Jishu na atumni janjam aka hang te luishita hanga. Gazing ungram je awunga akana anaw mayer rawi shagzat zatkang aka kamiwi janjam sabai. Ana awi raubing ni shagazawi zatkan li rakavai ngahot kahaiping ni hokavai shivat vai. Ka atumna marangai ki jihawa. Ana kangatui raubing ni shivat balu shita hanga. Ngahot kahaiping jili hanglu. Yunglu ina ngazin pazat wi bang ran kupaira. Mukwala asa kaka sainaula. Daita thaira kala osai gurung ran kupaira ngala shagzat wi zatkan li raselu jilu ka atumna akoho jili kika maning manada akana awi lili bahau kangate akana awi orli tuihawa kangate rao bingai kan li atumna tukui laga zakshilak ay na xiaomi kala satat hawa awunga jina malungba na haida awi rai mi Jehovah da mi shau gatot bing jili satat hawa kala atumwi kainung jimay ay na tota mi hawa jiwi chili ana awi rao bing ni hanga shagazawi kangran kupaira ka hok hai ping ji tiao na hai ra jiwi wang ai na tum na shongfu ka ji da wala ka sam ka pa phang mi ka ji wuli sha ka zawi zat khan lir rak bai a holu ji na rao ping ji na shongfu ka ji da wala ka pala ka shila sam ka pa phang saigoruli ka zip kui la ka Tanunga kala ngalasha gazali karaping jina shim jipwi hawa. Ka awunga jina karali wakayang taran ngalasha gazawi sari magasami akazasai. Jina ana alihangam itaw na siya gazawi sari masala kathati hili ra zanghau kalam. Kami baji akon mashoktua. Jina awunga jina rauping li hanga ali pebang kalap laka dang kamang ayali ho shokhaulu apam jili mi pingna kachapla japra ahala tariram kigala jilo hoga kui kachung kaya ka kapang kakui katiaw kamanga ngana kui kai na tumsay ko relieve re usok ni masaran ning silagay re amen